Manje ke yini usimantombatane kakhulu nawanyalo afune ukusitshela thina madvodza ukuthi bona bafuna ukulanyaniswa athi ungamane sibekele siqhubeke nalona lesimthatha emva ngoba shose kahle kahle asimthanzi ngabe besithanzana ngeqiniso bekufuna ngaba ngumcabango sibili umuntu angeke kwenteke lokho awumcabangi umfakele ngifuna lokho uvake awumcabangi umfakele yebo umfakele phela wena wakutshela ukuthi wena utosoma wena wedwana nakakutshela lokho ke bamba kona nedi kuphela kubiza uhlala uhleli khona noma ngawandani binza bathi ake basakhona msilo nako ke konakala tinto bhidli